Liqembu iG Millionaire Football Club letfulwe ngalokusemthethweni eThekwini. Leli qembu selidlala ku-ABC Municipal League KwaZulu Natal. Umsunguli waleli qembu nguBongani Gumede, longusomabhizinisi lomkhulu wasemzimkhulu. Sinenkinga eSouth Africa yezomnotho since COVID-19 it destroyed South Africa kakhulu ngakumbi financial abantu abaningi indawo eziningi ziyavala amakhampani amaningi ayavala lokho okungiphethe kabuhlungu kakhulu okulimaza i-economy yethu njenge-South Africa. Athini Bhisha waseTsulu eMpumalanga Kapa lobe adlalela i-ECB's FC kule season leyengcile naye sengumdlali weG Millionaire. Lo mdlali ke bekayingcenye yeliqembu lelatfolana eTulu neMamelodi Sundowns kumcuzelwano weNedbank nga-2018. Lapho ke ama-Brazilians ancoba ngemagoli lamabili kulinye. Nginomdla ngoba singabadlali especially abadlala kwi-lower divisions. It's not always often whereby sidlala namaqembu amakhulu, so isinike ithuba loba at least sikhompete kwi-highest level. Leli qembu lisatimisele ngekuqinisa squad salo ngekuthi lithengele abanye ke badlali. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti tindzaba te-SABC eThekwini.